For di 4 awe tardi, dia 2 di September, habitante ng di Cas di Quido por recebi bisita a trobe. Tambe e habitante ng di Cas di Quido por participar trobe na aktividad ng interno. Esa kita konsekwensya di medida ng exitoso di cohort ku Maria Dale implementa 2 simang pasa. Palo kita trata e bisita mes, Maria Dal pidi bisitante ng di Cas di Quido e otro departamento ng pakumpli ko e medida ng general di higiene. Nanta suplika persona ng kutingkeho relasyona ku virus pa kada kas. E horario ng di bisita lota siguiente. Cas di Quido, for 10 di mainta pa 8 di anoche. Nascente vivo, i camber di parto, 19:30 di mainta, te 1 di merdia, e mitardi 7 di anoche, pa 8 di anoche. Special care, 12 di merdia, pa 1 di merdia, e 6 di tardi, pa 8 di anoche. Fundación Maria Dal agradeci turende panang pasensi e compreensyon durante e periodo tras di lomba.